yabigo na pare reka mbonye mbaga ryajamye nitubwa na assalamu alaykum wallahi matura barakatu tutangira kabiri yacu ya filime yacu intwari ndetse y'urukundo ni 5 kuri 5 ndetse GFC Gifty Film Z Society Presence narimbye bagiwe ko byari maze kunshika kandi ubwo yitwa gutyo dusenga no mu kinyemena uwimana ubundi burya mu buzima wese abafise uwo Imana yamutegekanirije urukundo nyakuri ntirura ubutunzi yego umukene nabyumve uburebure canke ubugufi babiya agaciro eka mbere niraba ubwoko canke imiryango banabikigikire aho wambere kugira ube intwari banabikore ko iryo zina baba barabikoreye bikomeye banabikurikiza eseka hariho intwari ku rugamba cyane ari mu bibereko intwari mu bikorwa ariko mu buzima nitwari tumenyereye ko no mu rukundo habaho intwari ni ikibazo cyane Reresi mirongera inyigisho bare filime yose nyinshi bazirebe nakabuti ndi kutambuza ariko kandi uyu mutama ntaga yamenya ko mpari kandi nabugiyemo iyi filime mwayibonye mwayumvise tangiye filime yacu nyuma tangiye filime yacu nayo undi tangiye kuri cya gitiri twabonye umukobwa asohokamo nta kindi kibazanye no gutanga isomo twe tubazi tubona barimo barakora ubukwe nyuma byibuke ariko muri iyi minsi bari kuza nk'imizimu cyangwa se abamarayika uko ushaka ari kubyakira kubera iki ntabwo nzi ukuntu byagenze baze kumenya byinshi ndetse iyi ni kabiri abari ngiye kabuti n'ikingi aba ndetse ari ya company GFC iba ari GFC ndetse yanya no gusohokana bawo bikagira mu ruhare kugira ngo igire hanze baoba kodesha porata ndetse dore ngo ibyavuze birasorwa bitonze ndetse baza gutanga bwa butumwa ku isi bumwe bashaka gutanga gusa ntago nzi ukuntu bavuye ku isi nzi ukuntu baza nk'imizimu bamwe mu bakobwa bigize indyarya kuri iyi Nyagasani barabatera bamubwiye ati were abahungu nanjye ndari abakobwa muri make natwe tubabeshya uko babeshya abandi muri make tubigisha ukuntu bagomba kugorora ingeso banakubeshya yakurikira icyoki aca mu bitoje nagwenda icyo gasanga ntago mubona ahita mwinjiramo ahita hinduka uramubona ahinduka we undasigara inyuma ntago nzi gusiga inyuma ari marire bakuyuri imbere basa kimwe bameze kimwe simbizi agashokike aragatwaye nawe ndebere amutwaye ijisho ndetse abamubangaye babiri agenda niruka cyane acabiranya yihuta cyane satira ndeba sanga ari baraga nakomeye cyane bwa tuwesha kurikira abagabo ndakurikira abagore bagenda gace ntazi ko ari imbere dafite n'ishakoshi mu ntoki yatwagasho gusa akishakoshi yayisize ubwo nayo ishaka n'amasegonda 5 birori Nyanza nawe yigize ndetse ku fresheri cyane kashira amagara kasheri cyari kataza kandi ari mutegereje namubwiye ko byose bishoboka mana yanjye we nagomye kuba ndi muri mudu iyi salade kiravaye nashakoshi Bay Chef Sweetie Chocolat mambo Kibizo Urabere na uribeza Bega Chef Mana yanjye naho imoto zarenganye singaho me bivaye no kungene nkubona Mutoma ntibigikenewe ko dufata moto fata taxi birakomeye and kumahera nakwemereye ndongereza kubera ubwiza bwe guhangaye none ubona nkiyangaye isyo ntibikenewe kandi ubu nyene bakanje rapide yihuta ikindi naco kubwiza ufise ngomba nkomanda aba bodyguard bazoza barakugendana yagasana amafaranga agiye kugwa hamwe no kwihenza haragiye kuntwara nkubona ara abantu batizera Emi Niyumvira ko ngize ukuri kwiki mbuko nkubajana ukuri ni ukuri rega nta mugore ufite se yewe pepe ndi kibazo wowe nkunda byukuri cyane ukunda gusa yaha urukundo Jacques na Rose bakundana nk'itwari yagasa ari kumubeshya ubwo mugore n'umwana bari wawe nabo kwanda yaha yewe ni nk'ingiheza amashure uwo tubona n'umukozi
data uwo mugore n'umwana baba bapfuye ikibazo kuva wambeshe ndakwihorera ngomba ndakwereke yuko ububeshi bwawe bwose bukora busi ndabuzi she rambona to ubesha gute ramba bineze ko ivyo nkubarira byose ari vyo yizire ya kera uyu munsi araza karebe atari wewe yatewe n'akantu reba akamuteye n'ubu uracabandanya guharira kandi byose kaba kabizi eko nareba sheri wera wa murari urakwama banza kumwereka ibiri mu rugo do ngibyo iyo ni iki projecteri sheri ntago wateye inda si madam none ndi kumwe n'umuntu cyangwa diamond uko nabona nini Yesu umwana wawe none ni gukina si madamu wawe kandi n'umurokore none nasenga cyane n'umusatsi natirere naga ari madamu umbeshya nkandese yaraha ibyo nimara reba gucunga dore ayimo bavugana ntago abandi bamureba na undi muntu umureba amureba wenyene nandi urumukora kuri ari kugira ngo tahinduka n'agasura yewe sheri uyu azango sheri kwado vyangoye kora sheri muhira uvuye mu rugo neza usajya iwanje kandi ubwo kushavuye none nibiki sheri kutinye sheri mbwi cyose kiriya nutwe fatana ubugendo utari kuramvugisha ni ikibazo yakasumiye n'umurere wawe murasi y'ubwite wa original dore ya original agashura kabashyira ku ruhande sheri mbabarira sheri nyanganira shavurira acaho bamukobwa ibyo mbonye urayibonye shera yari nyariye n'umuntu w'umugabo uyu nagaze byabaye ngo ni neze sheri uri gikonyozi ugira gutyo gatisha mu gikari wapi wa mugore reka imana indinde wapi nakubonye sheri imeze bitoye reka imana indinde atora marinete n'akandi kari gasigaye kamwe akamontire kahise gacika garinete ibyo yabonye biragatsindwa n'uwiteka nagahumira munwa urumva bagaba musigaye mubeshya abagore banyu abagore mukabeshya abagabo abandi n'ahandi dore ngarakata y'inyari wapi wanga ahandi y'imana indinde imana intabare mu gipangu cy'iwanjye madamu wanjye ndagukunda namba narakukoreye ndabona ko nagwemukiye afite umugore n'umwana ariko aca hanze akajya guheta umurazi wanze gutuma ajya mu nzu ngo ajye kureba umugore gusa ntabwo ndi inyuma dore sheri we ntari umurarira abona bebe aje yatusa amaguru sheri biti ntabwo arebye ipantaro sheri biti ntari igipantaro ahita avuga ati mugabo wa kasha nawe ndabona ameze neza mbonye ne kujya hanze ukajya mu bisuma ari gutera mu mutari wavanamo ipantaro akatabona ko winyariye usa nagahumurirwa ra atabimenya kanje kwandije kwijugunya muri toilette ipantaro wange ipantaro yo gufunga igipangu ko biragiye gufunga igipangu kuri biranga birakomeye cyane ibyo ubona ni ibice biracyaza ndetse mwabantu bambwiye mbabwire kano kantu abakene amafoto ndetse y'ubukwe n'ibindi byose bikoreshwa mu bukwe babikeneye n'amakamera n'ibintu nk'ibyo mugane Homewood TV show mubabwire ndetse bakora ibintu byose bishoboka ukenera ubundi busobanuro hamagara kano ka nimero 631 ndetse ni Homewood show bagukora akazi kose kubyifuza ni 5 kwa 5 amagana nimero gusa ubundi reko uyesagira neza beta bica tuza kwishuga mami amafoto y'ubukwe barakora ukeneza kamera muri mariage ni 5 kwa 5 ubwira umwana ibintu bya mariage birimo amadekorasiyo nabyo biraza sa amadekorasiyo gusa n'ibindi biri inyuma y'ibi byose n'icyo kunywa wasanga bakurangurira saa yawe se amagara ya namba 61 cyangwa se 61 954 731 ndetse ibyo ushaka byose bikugira uko byifuza unabihabwa uko byifuza shoga mami nawe ubwo nabaratahiwe ni Homewood show ni 5 kwa 5 bakora byo shoga mama nari abashaka umuntu banganya imyaka batanganya imyaka kuna bano bazana ibintu bw'imodoka bayifitiye inote mwishakoshi bafite ipinda
bite mukobwa buraho ndakomeye ndashobora kuguha lift wangu Oya. wapi Ngiye taxi ngaha. ati akategisi naga yabyamara ifoto taxi muri iyi minsi nta gitoro gihari ngo ndaguha lift ndagushikane hariya ubona ngaho hariya amataxi ntayahari ibitoro byabaye intambara mukobwa wajyamo indani tugenda oya mukobwa mwiza nkawe wogira muri taxi muko nabya tagisi wangu Merci. Nene amakosa yose ngira yankorera. ikibazo ego ndayakora kwe ari makuru senga 80 saba yego ndaguha lift bro Ntakibazo. saka lift ajye mu makuru simuka lift amatware makuru simuka lift tayari muri lifuti itera inda lifuti nicyo nabonye lifuti tera imbanyi kweli warashya tabyemera zabaze zana pe lifuti tera inda bano bakobwa bato mukiri bato cyane nujya kubango mwamaye lifuti menya ngo gutwaya shiraho ibirahuri ubundi hagiye ntago hava itera inda lift basabura icumu be madamu ye murubatse mwebwe aha no kubaza menshi umuntu utazi usa neza kutubatse ntago yubatse kandi afite umugabo mutama je mbona usa neza vraiment mana yanjye tarubaka Nishika. Bisanzwe. bibaho nyine ugasanga nta mugabo ugira Bavuye. mwaragize ibibazo pole sana chef vraiment ndiko ndakuraba usa wumve chef vraiment nagushimye madame ngo utwaye imodoka niba yayitiye ukavuga ati wagushinye atabana ko ufite amafaranga kandi ntayo ufite bayitiye urubatse yamushimye warabivuyemo pole sana gusa we nta mugore agira nshimye vraiment shaka umuntu ko nari nabonye ari umutama ashaje ukana n'umugabo afite imyaka nk'umugabo twicaranye hano w'igikuri nako ni mugufa aragatsindwa agenda ataciye umweru agapfinigiri bose baba bareshya abana na epfo ariko areshya umuntu ukeneye umuntu mwobana kubaka urugo yego abana yego uruhire bakubaka urugo usa afite bangaye umugabo Bangise byaranze. aho rero uramuronse je vraiment arinomye abonye bose muri make ati Imana yakunyeretse kandi uramuronse vraiment aronse umugabo utwara imodoka ko nkunda wewe aramukunze kweri kunda vraiment dore kuna mureki None nawe urubatse. jewe oya je narawukanye yarawukanye umugore yaragiye ndiba nanjye narawukanye mze ngo ni ibyawukanye bibiri harangana gatebe gatoki ni epfo na ruguru nuko urwana ukagira ngo sosiyete yabateye shimisha cyane Ndumva rero ko arose. Twese turi cyo kimwe. umbe bose barawukanye Oya. yagufashanya Ko wawukanye nanjye nuko nyene. twese turi bamwe turi bamwe reka dufashanye bisa birajyana ndewe witwande Jeni twabuki. widi ivi akazina keza cyane ni ivi kweri Abahungu twabandu. jewe je nitwa Deo devu avuze devu yagasana imana devu na ivi riragatsindwa n'uwiteka kuko se bagira amavi masabura icumi mbe je ndiko mbona umuntu ndibona umuntu no twahaye lift imodoka yanjye ubundi bamubonye na sinjira njenye kinaje njye ariko twinjiza lift wowe wenyene ariko ubundi ndabona imodoka yanjye irimo undi muntu wangu batewe Ari wo mwari ku. batewe na Eric Njeje. mewe nindi yakwaye lift ni ikibazo ndo mugenzi wanyu gute batamuzi ntabyo warutse ni ikibazo ikibazo mbe kubera iki muko murabeshanya hagati yabo kubera iki muko murabeshanya bose barabeshanya uranzi se wese iki arabaye twatewe Wabonye aha abantu batisone ibisigura. ni ikibazo abana babiri ufite abana babiri we nturi umugabo ni ikibazo ufise abana batanu n'umugore uranzi wangu umugore wafise ninda umwana agira gatandatu ari mu kuvuka aratwita uri kubeshya abandi ngo nta mugore ugira amasende ngo ufite abana babiri wewe karabaye ubuntu nzi kandi tutaziranye ugiye gufungura imiryango iranga urebe natewe n'amadayimoni imana indinde natewe n'amadayimoni imodoka ndayisiga
ageze inyuma aramubura dose umusenzi agiye yewe na urimo kweri kandi yankubise kuru agiye se ndoka arimo amadayimoni ngiye kugenda n'amaguru twavuganaga ariko sindana agenda n'amaguru Imana imbabarire reka sha ahana agenda n'igitsi kwa gitsi dore ngodo undi arahagaze ariko sha shase niki muko wapi nge wapi numvuga wapi siki nano muro igiti mumetsa sendwe kabesha kandi fitu mugore ubeshya guto ubundi ubeshya nkandi nimukabeshe unyinga jya munsi ya kotine kunyangana kwa mutsanga birebe winano amusenzi bye nago pita abana mukajya mwibara bari munsi ubeshya amusenzi we nimukabeshe dore ukameze n'umutwe mubi ubeshya guto cyumubeshya yakwitsimba siga imodoka batagatacaho babeshya bate babeshya nk'abandi nyiri imodoka asubiraza kuyitwara cyangwa arayisiga mu ibarabara atwaye imodoka abonye umuzima gusatira wasaze nahita nigira mu rugo nkajya kuryama yakoze agaca nk'icyumweru rimwe ibarabara ko ntabwo nakongera kujya muri uwo munsi muzima sha ni mwene mwuka wera cyangwa ni daimoni zigenda Kesi kiriya babikomeye cyane matime zenguruka imodoka yitonze maze kuzenguruka imodoka yitonze bira byose birakomeye ndiri ndani nta muntu uhari mane gusubire yaka ariko simubone imodoka yanjye mu gikari inyuma ushaka kugira ugasanga mwicanye imbere kuri vora atangira yiruka abantu mubeshye mwese mu rukundo umunsi mufite ibyago abo ni bangahe Gaho nizere yuko tanjanye muri hotel abitsiko cyoma bikunda tugaruka kuntu babandi abana abandi bose abekenya kandi urukundo rwawe ruraryoshe tuje muri chemba ni muri hotel shiri ahantu ubona niho murando rukira sibyo sinshobora kumukorera ikibi kandi nzi ko kijijwe imagine ariko muri tino mega shosho mu cyuba cyo mungu n'umukango nta kibi kibutse bakibakora n'iki bose ko ari hahandi si muri mood se kijijwe tuzoba twahavura shosho minota ibiri ariko ntuyirenze kubera nivyo kunda Jesse ndabikunda iminota ibiri nayirenze ibiri yonyine ibiri bamo 20 amasaha 2 kabane pfunga umuryango uraza kumbona sheri gapfunga umuryango sheri urufunguzo kandi bwarabitse gusohoka ntibirimo merci okay just karibu n'ingena iri joro yawe ndagukubita karabaye bitangiye gutigita batabizuka sheri none iki bizu bebe tangira kuyambura urebe yatwahereye dukina tuganira wenga basi seka basi seka ngwingi ndira gatonya nakwanye ngomba mubwashushe aruke gato shobora gutiba sivyo nawe uruke reka ruke kanzinya nimeno n'amazi arangarira ibyamfura mito naziraga icyombe menya karasinze muri iyi nzu k'inzu rakomeye cyane ubuse naje kumanika ngo arakishijwe ngo ntago arabikora irangwa derenge inyuma madama ariyizi madama kurikiye abagabo aza mu mukirisitu uyu ni umusenzi gakondo umugabo bakurikiye abagore babeshya udisi wasanga niyo atabeshya nta kindi yakoze yaraje ahita ahindura uyu mugore none amwihindura yambaye iki ikanzu uraha kandi yambaye iki yambaye ipantaro bebe munadete natebye araha hano hari umwe urebe cyane amazi se akanya yaba ari gutuma sheri bana we sheri mazi akanyesha atuma nkubonamo babiri sheri kamaso yobame ko watije amasaha agiye ngomba na gende
Sheri ndakuzana ngaha ari nawe ugatumira abandi ni ikibazo naho amahasa akundana ntajyane yagiye hose ubikenga amahasa we ni imana nyina wiwe ariko wacutumira ihasa ryawe ngaha ikaza mukaza muri babiri ndashaka wowe wenyine nta muntu atumiye ariko ujya si ihasa ryawe uyu ihasa ryawe ari hehe se reka jewe uri kurambwira ntabyo mubona uyu nta nubwo namubona ko uyu ni umusenzi arasenga uhereye isaha no kuri uyu munota singene mwite sheri kanda gusige ngaha muri iki cyumba yewe ihasa ryawe niyo saa mugumane njye nigendere bayi hasariye kubwa ntiyamubona umuntu usenga nagapfa kugira gutya wahisemo kuzana ihasa ryawe kuva mbwa bamusenzi banigwa ry'umunigo ibyo cyose nabo nakubwiye wewe nigo wamuhenda abakobwa b'abandi uyu mwana wabandi kweri kuri kuramuhenda ni ikibazo wamuzanye kumusambanya wamubwiye yuko mugiye gutembera wamuzanye muri hoteli umubesha gusa uyu munsi n'uwanjye urya akana k'abandi ayiki abata urushi urushi urabe ayiki sheri kabone ni kukwama kwaba eri uzidiru ndasinziriye ndaje mu kanya sheri igihe bambeshe nasohoka hano bakahita bamfunga ngo nicira umuntu sheri mbyuka di nyuta ariko nabyuka niruka ntabwo nabyuka uhari sheri byuka arapfuye mana yanjye bavuga ngo nzira mwishe ni ikibazo urabiryuzwa bagufashe urangaye gato gusohoka ni mwibanga abe nta kamera zihari kandi ubwo yishwe n'ihasa babikomeye cyane ubwo n'ihasa batamunendere abantu mukora ibintu bibi cyane satangiye gufata amadayimoni muri kano kanya tuzakuramba ko ushaka kugurisha akana kabari nk'uko afite akana avuga ati niba ukoresha akazi uzemere ugakore akazi azamukoresha ngo tuza akariko ibigabo byajyaga biza byaramaze biratibika wasanga byaramutumye aferi utwana dutoya bakana kabandi nabagiye ugasheta bagakorera ibyamfura hwiri warahwara time twicayeho aruwaje bebe dore ka Canada banza kasigaye kaborerwa kabaye keza kubera bakubita ikintu nk'iki giperike do dore ukuntu kagenda bebe ijoro ryose waraye mu kazi nyine ibanze ko ari amadolari nzaniye umbe bati igikapu serema aragakoresha mwana nk'uyu yavuye iruguru zanyikise ijoro ryose nta mahirwe nzaniye imagine ryose utu ijoro ryose ijoro ryose akana k'abandi bakari hejuru waje na parika mu nzu we wazanye n'ikigabo mu rugo nyine abagabo mu nzu nta soni narakubare ko nyine abagabo mu nzu narakubare nta mugabo nkeneye mu nzu mimi peke usenze staki bagabo azi ko ari umugabo azi ko yajwemo ibiki bikuzanye ngaha rebe njya muri kuri toilette wo kwinjira nkaho utavuga nawe kubitaho dingane muri toilette amenyera kandi amenyera yamukiranye kera hari byo bande fata inkoni yizana se mu nzi wanjye mwana abandi uri gukina nawe uzi byari byamugenga uzi mwana amaze gusambana igihe amaze gusambana uyu mwana yakuza ibintu ku buryo byakora umuti ibe bintu ibyangombwa by'akazi gutukura igishinge sombiga mwana ni ikibazo mwana muto ubona atari umwana muto to cyane we kure gutokora nk'akazi nk'ako akora wewe
Isubumaya ugakoresha umwana ari waje inyuma yagucika rajyahe somono gisumye kwarayazi yamuginga we bana abandi koresha izo ngeso bana abandi nasoni mwana bari maze kumugira cyohe weretse we nabyo ibyo mwana akoresha ntago bifite bora kugiye gakoresha akana kabandi nakuzaniye amafaranga wanumye kumbuza kuryama musenzi toka kure kowe waryamye nako naryamye mu ijoro ryose karaye mu bintu byinshi cyane inkono arayitsimba kuri abika inkono madamu rero buri abagore bari abasazi buri abagore bagize ikibazo bikomeye cyane bari insakuriza uye kujuramira amasigucyo sakuriza bacaho amukobwa yego uyu munsi nkaba nzongera gushyira mu burayi yumva tugende kwa muganga bagwa imiti yo ku musugi nako bakugira insugi we nawe pani ibintu bya fake ayisaka tarabona ko bikomeye cyane matime basaburicu Sheri abesha ni benshi Sheri mama ndagiye kubona ndi kumwe nawe babesha urakoze cyane Dema naryohewe kuba wanzanye ahantu nyumvise ifyera ikibazo ubesha ninde muri babiri ndababesha abesha ni benshi cyane babesha bana kari kubesha hakurya hakuno ngo sheri afite undi musheri ku ruhande agasore gahora kirukanka ndetse ukibuke bakana karama magare ko simukunda bite nawe mbazi ibyo baravugana gusa basa nk'abanyani baziranye basa nk'ari komande ya surprise iwasanga rije kureba sheri dore sheri ibyo yibereyemo ariko mwe n'ikindi gisore yabonye bogani wasanga yari uzi gukora akazi akatayirukanka gitsana abana atibika cyane sheri kuza wa kabiri sheri wa kabiri bavuga iki sheri umbwiye kuramukanya kwa senge hano kwa senge wa ni kwa nyina senge giye kuramukanya sheri ndakwinginze umbwiye hano kwa senge wawe uri kunamureba oye ushaka inga subira mu ngo nde sheri antunyumve umbe mugabo awiravye neza barakugene itonde itama desi manda shwana nawe umbe ndakwinginze babasi manda shwana nawe dore ngo baramupfa na sheri wanje umviriza nta sheri wari ngaha shugira indero Jujuri ndero di. Je wabonye ko je nugendera nawe. Reka sha. Kandi bagenye ku mazi. Uzoza ku maguru no muzawe kunakirishiri wa. Amuca amazi. My God. Yagasana. Ngo kumutwe ku maguru. Wabaye gupfana mama wiwanje. Shaka na ntari sonda gerageza. Ugerageza bya. Nubwo ntarenze ariko ngira ujya hakubita di. Nimba ari byo bamuhaye. Oya mu nshinga usigira umugore. Uramusenze. Naje Rwanda. Barabe. Umugabo nuwe. Yeboga rufite n'akabondo. Peza. Eri basi ndapfuka toka musenzi. Wo gushinza ni. Nasoni. Ufite no gutabira wa mugabo. Oya hura n'umugabo mugirazira. N'umugabo kaze sha. Abanza kwereke akwigisha. Ubona akaboko umuntu kuboye ku muntu nk'uyu nago kubita. Ubona akaboko umuntu aba yikoreye. Umugabo nuyu. Sheri. Bebe. Oh la la. Kuburuzi ngo ni ikibazo kwereye ko terura ibyuma. Kuri burofa ngabaranyuma ndakumena. Ushaka ndakumena mu mutuje. Ya mumena kweli. Toka. We ntandere Ufise. Yesu yari mu rukundo. Gukorere. Basi ndapfukamye sheri. Kenda urondera abantu. Toka kule msensi. Aza ushaka guhana abagore. Barira no kure. Ndakwinginze ndabarire. Duja kuhana abagore. Ushaka guhana abagore. Bandanye bateranye. Bateranye nta kibazo. Kandi urabishoboye. Urabishoboye. Uri umukobwa mwiza. Bandanye. Komeza tu. Kandi ubwo ntago bamwumva. Baby. Sheri cyarashye. Eri. Bicara happy. Aitabura. Urabona zigize. We sheri ugiye. Sheri garuka reko. We so biteye. Nta musenzi we. So imyesheri wanyegera.
Mbaye karitasi we ndimo ndaryisi rukwameze ntabwo barufite we heri wanjye nasoni kwitaza bw'abantu zaperereze rukwameze gusa umusenzi utwara gusumbya jari bunye umuntu ngasani bana muri ibyuma mutwara abagabo babandi shakoshe amafaranga masaburi 10 time switi na bombo disi bona bindi babari mu rugwana no gukosora ngibuke nago tuzano wageze gute babaye bano gute nago waba umuzimu cyangwa se nk'ikintu nk'iki kiteboneka kisa gutya nta mpamvu abonye bakora ubukwe nyuma y'ubukwe ibyabaye nago tuzi byari byo mugabekazi wanje ntabwo mutware wanje nizere ko akazi kako karagenda neza ego cyane bombe arumvikana nanje akazi ndakagejeje kure abakobwa bose ku murongo kubakosora sinzi nkawe mutware wanje nkuko bivuze abahungu bose twagiye duhura nabo nibaze neza kubakosora ko atabuzosubira ikintu batewe ipasi baba kuri ikintu bita ku teri pasi kugorora cyo ndagukundira ukunda akarenganya ugura umukecuru ukunda akarenganya ubwo ari bibi acaje wibuka ikintu kimwe cyonyene wibuke ko nawe hari ababenshi hari abavugisha kuri mu rukundo rwabo umbe ibyo ndabizi nkuko natwe twabyibonyeho babyisanzemo ariko nubwo babyisanzemo bisanze muri iyi si namusaba ko twoja ku isi tukabagendera tukabaha impanuro z'ukungene bo kwitwara mu rukundo rwabo muri iyo nzira bagiye gutanga ubutumwa ku isi savye mugabekazi wanje reka tubikore basubire ku isi barasubirayo bate icyo nico ndagukunda sinzi ukuntu ubuzima babugezemo gusamba imyenda yera ndabizi warushe ntabwo nzi ko ari umuzimu wambaye umwenda wera reka ndagomwa ibyo kuruhuka turabura mu nyuma bebe dantawe abandi bana ibyo njye biheruka kera kandi mfite abagore 7 n'abana 14 banihuta mari mu kazi ntabwo ugiye data mana yanjye ujya mbere wikira ni atari bose wapi barimo baranyanga sengu yabaye iki masaburi 10 tugaruka kuno hakuno ndetse bari mu isuku ndetse na bindi ufite ibintu ari nabizima kandi ari byiza urabigorora ngo zafite shari gitera atazi yari yo shari gitera rikoda irikora umuti yakora umuti ugasanga ni atari gucunga abana abandi niba bari disi banikunda aba barikundanira bari seriye wasanga bari seriye ndashobora ndushe makuse menshi avuye kure cyane mu gukoshaka inote amafaranga riga n'ifaranga n'agaciro k'ijana mu nagatunga umugore agenda umugabo asigara mu kazi gukundana babe Chini ndabigejeje kure ese biri nk'ibyaheze harasigaye gusa yuko uza umbwira ikintu cy'imvutano n'ikikanzu y'ubugeni bagiye gukora ubukwe n'ubundi kabaye bane bari mu nzira nyayo impuzu zo kwambara gusa ndakeneye amahera y'abadufini impuzu zabo zo kwambara abaki
amahera nzoyaguheje amashi gafaranga yo garisha byose birakomera kwe nako biranoroha Sheri ujye mu buzima ari ibintu binangaza cyane ikintu cyose kindi biti itiro muragirirwana kuva mu gitondo gushika mu ijoro ariko hari itendekano rinini cyane kuko ntagirirwana kuva mu gitondo gushika mu ijoro hagirirwana abashaka kujya mu mwanya wawe wose urukundo ni rwiza sha rukundo ni rwiza kweri bantu mudakundana mudicwa n'uburoro cyane cyane nkande icyo rikamufata ari ibyo ndakundana yasinziriye kuko nshaka kuriheranira ntibibaho bimaze kugufata ugikura cyangwa ngo urikweye irakuzirika ngura amahoro utubura amahoro kweri kwibaza kikwiye kindakubwiye tugashindagiranya n'itiro nawe dukundanye ariko ntiturubaka ntabwo barubakana bamaze kunshakira n'itiro kuko yitwa amaze kubakana yaramunyase gusiga wenyine cyangwa ngo ndagukwepe cyangwa ngo ndagusige wenyine ntabwo bazarya iki ari nk'itiro n'umuntu ntabwo azagiye gukora azajya amusiga mu nzu gusa paka ntagende nawe ugira ngo gufata cyane usinzira birashika umunsi n'umunsi bikagufata rikakunyata rikakuzirika rikagukwata kwasi munange mwanange igisigaye n'iminsi dutebeje tubanye ngaha bahita abana mu nzu iyo ugize amahirwe ashaka amafaranga akabaga hari ibintu byose ubifite kadahari niyo ukunda umuntu uricuza dore ngo bahita yagira kurya ku ruhande arababasuye bishoboka uyo ni bishoboka uri bande banga ya karibu bande mujimuvahe mwinjiranye imagine baciye mu cyumba basoma amashini seri abani nakubwiye abani to manager barayi barakundana azamwe muri bande banga ni bande bavuye muri champion wawe bavuye mu cyumba cyawe bavuye muri champion kujina n'umwenzi ntabazi seri Patrick iyi ni ingeso yawe nuyitwa Patrick kandi inzu yawe wayihinduye hotel ko kiraminge guest house bose bajya bayibwa kubitako byatu mana we mushiri nta n'umwenzi muri banje nawe Patrick ndababaye dore ngari ivumbura bandi bari kwiririsa muri bande ndiko baza mwebwe Patrick kandi twa Patrick nawe izu wa mbere ndaguye kibanza nyiheze nk'abandi mu mutima wawe disi yaramukunze ariko niyo mbese utanguye ni gutyo umeze nawe nawe twanyumvise sheri ndasabye wibagire n'inzira ije iwacu ni ikibazo dore barashwanisha ibya mariage bari kwiririsa ufute na mariage abyihorere barabasenyeye disi sheri no please ndagusabye umbisi umviza ndagusigurira ntamuzi muri aba bantu nabazi n'ubundi nabazi ariko umugore nawe ntabwo apfa kubyemera toka kure shiracaho sheri funga umuryango uranga disi ngarapfukama ageze gutyo ahita babura urebe arababuze ucubanyegeza umumva ikibazo arabanyegeje nabo nzi agiye gusohoka dore ngo arabona bwa kabiri mu yindi mpuzu yewe data sheri udakora kuri sheri wangu dore disi ngararwana abwa tudakora kuri sheri napa nawe ibintu byinshi ndakora kuri sheri mwitinya rega turi bari kuri mwiwe ntabwo ari bari Patrick umugire ubwoba n'amazina yose baritiranwa n'amazina izo n'amahoro kuri mwiwe murabakarira nka Jacques na Rose bapfiriye urukundo nimba nawe ikibazo Romeo na Juliet babaye intwari z'urukundo mana yanjye icyo tubifurije kandi ni filime maze n'igice muze mubandanye muri intwari turabemereye ikintu kimwe cyonyine tuzokoma turi inyuma yanyu mu rukundo rwabo abasina baritiranwa murabama kandi mugurube ya mu rukundo rwabo barakundana hama mutware wanje hari kado twafitiye ikintu babafitiye disi kuje nifuje ko twoyibaha ku munsi wa mariage ni kado dasanzwe kandi kandi tubereke bimwe mu buzima bwacu byaduciye kuko mu mengo ntimuragira ikintu babanze batishe mu nzu ndetse banyuzemo
ese babayeho kuriya gute reba witonze nabo impamvu babaye abangaba dore ngo baragacisha mu gateleviziyo byagenze bite dore wa munsi wa mbere ndetse hano azaje kwikana umukobwa muhira nta kindi cyabaye yaramu presence n'ibisanzwe turi kumwe twarakundanye avuga inkuru yose ngo yacu kubyari bimeze nigeze ishigikira na gato urukundo rwacu barabyanze iwacu bambwiye ko uyu mukobwa tudakwiranye abe na gato nangana ndetse baranabahakanira nabi cyane wabonaho barabyanga mubwira ko niyaramuka arongowe nanjye bazomuvuma nibuze nk'ikibazo cyabaye ikibazo umuryango muhora nimene n'inka ntivyobana ngo mu ruhongore rumwe icyo ni ikibazo cyabayeho ijambo ryavuzwe bamaze kuvana ingingo ababyeyi bafashe ntiyari nziza bamaze kubana mu rugo nk'uko mugiye kubyibonera bamaze kubana mu rugo byinze bite dore ingingo ababyeyi bafashe wa munsi abaye muri bwa bukwe ndetse mwibanga base n'abanyina batanabizi umukobwa yambaye impeta hano n'umuhungu nawe urabona ko yambaye impeta byari biryoshye ari sweet na bombo bikundane ndetse banabana mu karuri akazu kabo karaho gacitse ariko nyine bibanira baryama cye bakaryama kare ni inkuru babyeyi ntimukavangira imiryango nako abana banyu niba yikundiye mureka kunde ye hariho banyambuye ntabwo babyeyi hariho banyambuye ngo amazi yera amazi yera kandi twe ntabwo tuyemera amazi yera nk'amarazi ukuntu ameze nk'ebwe wenda ngakunda kujya gusari ariko ushaka gusari gatanu dufite akazi munsi ko najya gusari gatanu ngiye buri munsi k'umusiramu ndiwe ariko kujya gusari gatanu ni ikibazo sariri wanjye ni paka nyamu muzigiti manze mumbone we ntiyambara yakanze y'abasiramu hari abantu bazi gukora urabona iyi foto ndetse dore umunsi mu ijoro rimwe bari muhira bose ndetse barabatangiye kugenda ku bikuta no mu biti ndetse arimo arigana we na sweet dore bamanutse bana bibana kugira ngo babane neza baratewe bireke shana akazi kabyo kigire mu rukundo baterwa n'uwambaye atyo mu ijoro joro rimwe baraterwa joro rimwe mu guterwa ijoro rimwe ni baraterwa gipanga undi asa ari umukobwa n'imbondoki nambondoki tubabarira n'ukuri tubabarira dore gusaba imbabazi disi bazize ko bakundana gusa bakundana gusa bakundana gusa bari n'ukuri mutubabarire basha n'ukuri basajya imbabazi uwo munsi imbabazi ntabwo ariyo bazanye wanga bya mbere bazanywe n'iki babazi zabazanye bwa mbere kabiri nawe baramukoma ntabwo bazanywe n'imbabazi dore amaraso dore amaraso hano dore amaraso dore amaraso dore amaraso hano mu telefone bwose baratwara wana akazuza ubwenge uragasaka undi wapfuye ntacyo bagomba kujyana ikuzimu niba utewe ushatse uhita ubutwara ntabwo ngo benshi ugiye gukora ibintu nk'ibi ngibi ufata akazu kose ugahita ugadepa none ko ntabyo bajyana ikuzimu ariko nkubwire niba hari akantu ka mbere kw'isi nyagasani kabo kandi abakoze ibyo ngibyo nta kindi bakoze baza fatana ya mirambo bajya kugira gute kuyishingura ku buryo nabamenya ngo bagiye mwikomanya bagata umwana wanjye maze iminsi 2 adataha muhira babashinguye live ari babiri mungu n'umukobwa wo munsi urabona ukuntu umukobwa ngana ndetse n'ikiza gihari nabyo kwirirwa basukura imva zigera kuri 2
reka bashyiriyemo icyarimwe bose umwe hasi undi hejuru yo ni inkuru bahita bacaho bane bakiri kureba filime baciyeho kare n'amazina yabo bose baritiranwa barababura bana ye mwatubabariye mwatubabariye kandi babariye kare masaburi tumana bica bapfuye kare cyane minsi nk'ibiri yahise tuza ku bandi babeshya nyana kubona kubera riga hari gihe usanga usarika wana manzi bakundana ko yanze shuga mami asanga amazi taritse byose akandika inzobe ku ruzingo kamwa byerisha karagatsindwa no witega shuga mami sukari mami yakubise ku giti cy'umumetso ajya guhamagara sheri ngo gatunita be telefone leta be bebe Allo ego oui uri turi hahandi kwa hahandi niho turi nyine saba kwa Gerard ego c'est bon nanje ndi ngahafi tout juste nuba nibande poche kandi kurana bana kibazo nari bikwa Gerard kandi bwari kumwe na Sher original babyita gukomesha umuntu abantu bagorana sho ndemuje mvuga umugenzi ariko mbwira yari ko mbaza aho turishana ngo turimo n'abagenzi abaye mugenzi turimo n'abagenzi gajeho nawe turi benshi abaye mugenzi uko twabonye byinshi bakinagiye kugenda kunda umuntu ari serious yeah serious sho kubivuga ku munwa ametari ku mutima ahabaye mugenzi niyo ngorane rero ntabona nta kibazo ngwani bari ingorane atari Hello. Ego? Njya gato yandi kumwe n'umutante. Ndi kumwe n'umutante, wumve? Umutante. Aho no mubeshyo. Umubeshyo ha. Ya hari naho usanga mbeshe kubw'inyungu kanaka. Ehe. Naho novugisha kuri yo ndi bibaza yuko gisha bigenda gute. Twetwe kugushaka tumana n'umwanya ukwiye. Ya. Dari ngene umutante, shano njya nambeshe natangubwiza ukuri. Okay. Mutante. Gisha bigenda gute. Ariko njye ubeshe mari natangukatira. Shaka tumana n'umwanya ukwiye. Ya. Okay. Urukundo muri hari byinshi biza bikaba bibi cyangwa byiza. Undura ko aramagara urebe. Hello. Hello. Ego? Gerard. Gerard, uzama mahera nakuvuze muri filime. Gerard, afite akabari karyoshe. Gerard, iwe ni heza cyane. Gerard. Nuko hate kwa Gerard, nuko nta karitsiye mbona ngo nyibabwire. Yari nzira gatoya. Bindira. Kumwe na mama. Ari kumwe na mama. Mukama wese shuga mami kweli. Kuri kubeshya cyane. Kukibeshya wa? Kibeshya. No kubeshya iki? Tante. Mama, umwanya uza kuvugana. Ariko ndikombesha ku bwawe. Gombe. Umufusho kuvugisha ukuri. Wabwiye ndi kumwe na Sheri. Ariko namo mbisha imisi yose mu bwawe. Ugumubeshe kumumenyera kuri. No. Mbi kibazo kandi. Kuvuga ngo ndi kumwe na Sheri bitwaye iki? Ku bwawe. Ndi kubwaho nyine ndabeshye kubera wewe. Aramutumiye araje urebe. Sheri biti? Sheri bite? Gashira amenyo. Bite? Bite di. Di nawe. Sheri abandi bagenzi bambaye kumwe. Bombe? Yo, bane ngaho. Turi babiri turi nk'aba ne cyangwa batanu. Mbona ko intebe ziri bida ngaho. Nyine intebe harimo abandi. Sheri mucumsira muri babiri. Ama ibindi. Ise nini? Uyo. Nibaze ko mbaje ikibazo nakwishiye kuva kare kuri telefone. Yakimwishyuye. Wendi kumwe n'abagenzi. Mwigwa n'abagenzi. Turahana. Ahantu ndakubwira. Hari kintu ukeneye? Kini ni iki se? Komanda. Gasani. Ukingo ngwiki? Mwe n'abagenzi. Umucamake. Oka. Aka. Ndekura. Yanje nako. Imagine. Mbona mwicaranye. Ndekura ye. Amwisa kana. Ariko umva we. Undi kushaje. Ora. Fungo mudama. Sihore uziba kanaka. Genda gake. Kwa ikintu kimwe. Gumana naka gaswi kawe. Bitwaye iki se? Nanjye ukazofaka kumari. Icyo washaka cyose naguha. Yego. Uva nakin n'amafaranga kuri konti nagushira. Nagushira. Ariko ko ntacyo gafite.
kuri nkabyumvise kandi asabisha ibyibagira okay ntumbize stress zindi ujye n'umugore nkeneye kubyara nkeneye kurongora akeneye kurongora ndetse no umugore ntabwo yazana imico umugore ntabwo amuzana imico ngo yumve anayemere hama arahagashije hano haragashi abeze nabi twiviranshe ni tuva tugenda ibintu birakomeye cyane baba bagenda uratera n'inyota inyota ni atari inyota ni danje Monzi twigenda tutavana hagasha ameze nabi cyane gusa ayo mukobwa amweretse ko nyitse amwemera kandi bisiriyasi n'umukobwa besha abantu menshi kubanza ari bishuga mama cyangwa binaka bishuga dadi kumwe na tantine kumwe na mama na tonto arwaciye bite bebe we afata umuzimu mbabare wangu ugira munsi bya birara twiko birayerera ngaho gukora ku bantu mutazi nasone singore mbabari yangana singore yabaki abarangi ngo nukamu kandi agakubita ingumi wanga gasense nk'umukwezi nkandi jama tukajama cyo mugenzi wanyu turabagenzi bagenzi gute uranzi wanga unziheje ikibazo cyandanye ngani kuguhanura gusa kubahanura umusore nkawe ubuze amahoro abagabo babandi mu gutwara abagore babo ikibazo twanizere ko muzi nayo Diama wibagiye ibihejeje kuba muri aka kanya nyine aho mwari mwicaye ugumye tugenze dukurikirana iyo twari turiho twe twari barimo tugenza amaso kwe nk'umuntu yerekwa uri maneko ndagusabye tuve inyuma okay Thailand baramuzi Diana ego nyine abapye ko muri abagenzi nibaze ko watureretse iyo twari turi dad watureba gari Thailand ni Diana hafa Diana uyu none mu myaka iheze wakoreye inda zitatu zose uramwumva yavanye inda zitatu zande ndi umuntu muraziranye namwe yakene kubimenya nisho ubukwe utamuzi tekereza ibuka banga genda gake icyo nifuza nifuza urukundo gukuri Thailand abandi wiri gutwara Diama abagore babandi nawe urajya twara mwese muhuye rero muri make barahuje twubahana muhungu ibisa birajyana twubahane wabuze ibyo uvuga uje guteranya abantu bandanyora toka je nifuza gusa kubahanura nabahanuraga gusa ukosora jewe ikibazo sheje ngano ndumwere nabo yo ndamukubita kwereka nkwereka ko ndabona ya mfatiriza ndakubita pashe sanku bita umuginga itameneka kamomye nye kugura yindi nshyashya amubona yambaye muzu yero rebe yigize jaya mugiye se garuka mugaruke hakuno mbereke diri kunestai diri rya kisilamu ryaragoye kwe twaragoye kuri kw'Imana nuko musabana imbabazi y'amakosa yanyu muri wese hagahika urukundo gukuri murashaka gusabana imbabazi tubabarire n'ukuri ya hasi usabe umugore wawe nawe usaba umugore wawe sabe se musabirane imbabazi bikameze cyane babare kubyo nakoze byose ndaguhenda uso umugore akora inda yamubabarira narakubeshye chibara amaze gutora inkwano yo barazitwaye inkwano kweli batwaye inkwano z'abandi sheri ukuri jisi nigeze gukunda n'umusino nigeze mukunda kare babari n'abatwaye inkwano yigumanire nta rukundo bafite nyabe n'akanusu reka ta mwacukwe ndacukwe dubundi ntibakundana abe nagace uw'inkwano barazitwaye amaze gukora zigera kuri 3 undi nawe nta rukundo yigeze agira abagore b'abandi bose ni kwaje kwa game masaburi tujya ipango by'iwacu muhira ipango wafite urukundo rw'ukuri waje gutanga ubutumire yewe nitwa Eric muraho
nje mu izina ry'umwana wanyu wasanga rikaje kuvuga ereka ngiye kuva navuye ku umwana b'amarayika urumva je nsa na Yesu je navuye ku Mana sindi nk'akana kavuye ku ntumwa je nuruka ku Mana nkomoka ku Mana vuga uti haleluya inzu niyo kwande ndani ya nyumba tayari ariko abisa nk'ari kwa se w'umukobwa niba nibeshe ngiye kuzi intebe ndazibona ukuntu uyu musore ahantu yewe yabaga nako simbizi munabyimenyera telefone gurukundo ntirusaze Allo? Yego? Okay, ndashize mu rugo ubu nyene. Sawa. Ni bo gusa ndarushe akazi kari keshi. ATARI. Yego? Okay, ni vyiza baby ko wagiye kundabira ikoti. Ijya mutayiri nizire ko arishonye neza. ATARI ubukwe bwatangiye kugira gute kuryoha? Ikireje. Tebwa aryoshe. Roji. Wari muri ville? Muji. Telefone numva phone ni pass. Nicamwe. Ndazifise. Avuye guri metadisi. Asanze wa mu bijoutier azeje cyamvuga ati reka ndazitahane nkizo kurigo turatumwanya wo gusubirayo. Nta bundi buryo amafaranga karahari kira kitu kirari. Ndazifise umviriza. Ibintu bikeneye kuryoha. Ibintu bikeneye kuryoha. Okay. Sawa. Sheri. Bye. Bye bebe. Yesu. Bomba shokora. My time. My time unaendelea. Bios bari 5 kwa 5 abari nge namwe. Abari ya campaign ndetse na Homewood TV show 5 kwa 5. Ntabwo ukeneye kujya ndetse gukoresha mariage, ukeneye amafoto ndetse ukeneye amenyenzo zikoshwa muri mariage. Wanza na matente tuyatanga nibindi bikurikira muri mariage byose abihari byinshi. Amagezo na 61 754 731 tugukorera ibishoboka byose ukeneye byose. Cyangwa ukeneye ubundi bufasha bwa ATARI kuri kabutindi kingi ubusi filime kusobanura bagati kabuti iwawe dukorera gucunga ndire desi ngoyo ya ndetse kubareba ndetse aba ni meta bazambara ewe ari biza afite ndetse niza bafite nta kindi yakoze ni meta zimwe yafashize afite bariza ndetse afata azitereka ha izawe n'umugore we nibundi bo ntagara abantu ariko urukundo rwa ruzirimo bano bantu yabonye ko bafite urukundo banakomeza abariza sika amagara 69 magara 333 ibintu byose babiri mu nyungu byose bari bo wamagara kapiteni kingi ndetse mite nkubwira ukuntu mukora umuti uramubona ariko 5 kwa 5 aitacha dukomeza filime yacu intwari y'urukundo cyangwa intwari mu rukundo uko bishaka niyo zina nya filime nyandika kapiteni kingi ndetse iracyari GFS nibyo ra yafaho Duce kure Mr. Sule on the Gift Film Society ni 5 kwa 5 wani Mr. Sule ndetse na musaza mu kazi banzu rebe ko mu buraba igikundiro ndagoza ndegereje nyakani myandiko urukundo rwanje iyo nkurenze mbona paradiso nawe 5 kwa 5 urutubera inzo urukundo rwanje iyo nkurenze mbona paradiso GFC nawe ugwacho urukundo urutubera inzo na
abaoba ndetse agafilime aza kubiga afite 5 kwa 5 ndetse jya manyiri kabutini kinyi 5 kwa 5 cyose video king kabutini uko bishaka kampani zikiri za zindi na filime kiri yindi dore ngo umunsi uragira ndetse igihe cy'ubukwe kiragira ndetse imiryango iratumirwa hano babanza kurya n'isi biri risi ndetse umwatwaruwe undagumanuwe n'ibya bindi ni kwa kundi ibyo twifuza buri munsi ariko birangira usanga bimwe biturenzeho bibaye ibyacu cyangwa atari ibyacu ndetse haciye imyaka 2 ubukwe bubaye dore na kindi cyabaye deza y'ubukwe Echi bebe anga ntago batebye aba mama ntago batebye nuhaza mata mama ibinyonyo hora shit hora iwori tuje sheri uri kumwe na mama mama disi aruwaje mu kipangu genda nk'iniga niba atari umupagasi ariko ni boss kunaza bariko urafise amatwi cyangwa nawe ugifise ndashobora kuvuza sonete gatatu utaranyumva ataraza kweli ma boss nako ndakora ibintu byo mugabo wido wamubonye afite kentos yisize mu korogo nimba akazi kakuna kirikane atahe nagashoboye boss zikwirukana mu gusumba byoshize mu mutwe nibi ni ikibazo singi iyo mugabo ucaye hano boss nsigana ndumusane n'ukuri umusani murahize nko bina bintu nzoze kuririmba sa neza ikibazo kweli wowe uririmba wewe imagine wewe boss ndazi kuririmba umviriza nakuzanye ngaha mu rugo iwanje kuri akazi ko mu rugo zanyigira ubusani ngaha happy ukuri nzosubira ndagwaye umunsi wejo uwo mutwe uzobe wera kujya ku rutore neza wavyumvise navyumvise boss atari ivyo ndagusubiza ruguru subira ruguru amagenga we nibwo tujya kuzana iby'ubukaritasi muri quartier ubundi umusore nk'uyu ntabwo wamusiga mu rugo uzi ko ufite umugore reka da cyamunyata ku ngufu se karibu papa Jesse be papa yaje sheri yongere kurira nyaba sheri kana kata yaragukumbura papa disi ya marira papa jahita ceceka no guseka araseka bandi bana ndabishe gose Linda nani berega mwana yakuze bamukurikize mama Jessica ndakubaza ibintu maruka asigaye yigira ngaha ni mwana yitwa Jessica Yes. Marika asigaye yigira ibintu mama ngo numusani ngagira cyangwa gusohora indirimbo Idara ko zibiki gihe ni atari nese icyo bitwaye ubundi wabonye ibintu asigaye afise mu mutwe ni atari tentire asigaye afise amaraba mu mutwe nk'ugufu Idara ko zimidanje je namubwiye ati udahinduye ibi bintu washize mu mutwe ni atari na muhama saa 28 dahita nkwirukana kibarizwa muri uru iwaye mu rugo toka sha kuyanganira ibintu nkabijya mu rugo iwanje ikindi ndarushi danyotewe Umbe babagabo bazanya amazi bayaza yasi kafite indi nyota yitwa kandi amazi bita kandi uruganda rwa kandi namuza amafaranga aje ndanywe kandi numva na kandi mufite amahera nayakumbuye kandi muncaye kuri ya nimero mbakore publicity ubundi muri hehe kandi abane amafaranga barayama nayibonye ngo ni kandi murayama tu ndarya amazi bayazanye do ngayo ni kandi amafaranga yanyu mutayazana tayakura baraje muyazane nyarye nyahekenye ndayarya si nyarya cyane namenye no kurya byinshi muri iminsi gaye nahekenya ndayarya tu kweli ndifise kibondo dis yes imagine papa Jessica inkwano zanje ntizapfuye ubusa yombo kirimo kabisa mu nkwano yakongera kanakwa utanga n'izindi mufite umugore mwiza wagaruse sheri shira nakumenika
inkwano ntizapfuye ubusa ni bya bindi. Mwana wanje Ishigi nta kindi ndetse ayakiriye umwana we yinywera amazi ko yinywereye amazi. Aya mazi aramara inyota bre. Aramara inyota. Yanyota pi. Ya pipapka. Kanyoye ibido yose. Ngaho mva. Amara inyota. Ni kandi. Yego bre. Kandi mwampaye amahera. Nzanira yandi kwanza niyongere kandi. Kandi. Kayandi. nakuze ni. Nzanira yandi. Umugore mwiza navuga ngo umugabo aranduhishe reka da. Ndayanywa mu nzu. Ego ni kandi nyene. Ni kandi 5 kwa 5. Ihangane bari gufungura amasaburi y'icuma. Kandi raje ni kandi 5 kwa 5. Ni 5 kwa 5 kandi murama amahera nge nabibonye n'abakinnyi publicity ihagije. Inamba cya kigabo kindi kirihe. Waje wenyine. Ndetse abwira nge namwe yari ya company ndetse 5 kwa 5 kapitini kingi ndabakunda cyane. Amagara ya namba 631 954 931 tubakorere bya bindi byose mukeneye mu bukwe yabara amafoto ndetse yabara amadekorasiyo mwe mutubaze gusa ati mukora ibingana gutya kuri yo nimero turabakorera byose. Reka mvuga ati muri mwebwe nongene mvuge ni assalamu alaikum, hasta la vista. Ndabakunda cyane.